CCN channel in kan indon ha thong hi kullithum Hniang nilhai nga thong chimnak kan ngai lai chin Ramkulh Hakha Thantlang le Falam thil achang mi thong telh in THAWNGPANG dang chimnak kan ngai lai like le subscribe to piak ding in kan in som na chin Ramkulh Hakha khupi dor hun sang HBC Senior Pastor Reverend Dr. Thong Haithang inchu SAC ralhrang ni anka mi siaman kwan ni ape tia kan thai ni zan Hniang nilhai li zan lai swimlam panga rong a SAC ralhrang ni anka mi siaman kwan chu HBC Senior Pastor Reverend Dr. Thong Haithang te an in pawng a atla an inchu kwan chi ni ape an in tlompal arok an chungkhar hliam tor mi an lautia nai niam min ha sin in kan thai chun dor hun sang le palik sakhan rong a kapni kahdohnak a rua mai thal thong athang tia dor hun sang mi pakhat ni CCN a achim ni zan Thantlang khupi chung rambun Kalaya ni chauku SAC ralhrang khem lak kahdohnak zong a CDF zo phai in ral ka pathum le CDF Thantlang in ral ka pakhat ni ramlemi phuncha a an nunnak ampek ramlemi phuncha a nunnak ape tun ha hi CDF zo phai in salai Henry tualchung bik kumhlai kwa salai lai hin thang kumkul kumhni le salai tin peng lian kumhlai kwa an si e CDF Thantlang in salai chung hun thu an sin ha chapa ni kullani ria tha kha le Thantlang kar o tu tlang kahdohnak zong a CDF Thantlang in hliam ma phak atwar tu salai ram hailian zong aizol Trinity zung a anunnak aliam ve CDF zo phai ni ramlemi phuncha nunnak ape tun ha upat peknak le tan tak mi chungkhar ngai chet an thrompi hnanak chu an langter Falam khupi chungka kahdohnak hepe tlai in Global Chin Organization Falam ni kahdohnak ruang a thinphang thlalau in a min ha ralhrang ni anka mi siaman ruang a hliam tor min ha le ram thlau khwa mi har tong min ha kan in tor pin ha Falam mipi du nak lungtlin nak tal lo in Falam khupi le ram shro ding in tualchung nak zai man kan du lo arem kan tilau tia an langter kahdohnak chung a hin SAC ralhrang sin in mai thal zun ruk an lak ralhrang athi an na in azat fiang in thai asilo na kong le anung in pahnih an tlai na kong chu CNA CNF ni official te in chathan achwa alwan chia Hniang nalhai ni jing lai zong a Falam rambun Kalaya ni chauchit ralhrang khem pakhat chu CNA le CDF KK chi ni anka ralhrang puruk an thi MA3 mai thal zun li chause ma siam ngan zun thum mashengkan zun hi RPG launcha zun hi le 0.5 zen thong tampi zong an lak hi kahdohnak a hin CDF KK chi second commander wana thun anunnak aliam tia thai asi kayin Ramkulh peng Latkhet tlang sakhan lak than ding in ralam sial tu SAC ralhrang le tualchung thiam tlai tang ti phukar kahdohnak achuak e ralhrang hlaisri an thi tia cobra kalam ni athan ni zan Hniang nalhai thum ni tiang SAC lai ni thazang tam tak in an nam hna cha a vaisha nak tlom lo kahdohnak achuak ralbawi pahnih telh in ralhrang hlaisri an thi e somthum lepali ni hliam an tualchung hriam tlai tang ti phu chung in ral ka pakhat nunnak aliam e pariat ni hliam an tuar ve hi kahdohnak a hin KNU KNLA Brigade 6 Cobra Kalam Jatin na Sitjang Federal Wings le yang ni an itel na le se mama kwan pariat M16A2 zun hi M16 kwan bom pasha
kha bai kwan phang zale som riat le pariat kha bai kwan bom paruk ne tu kwan phang som kwa le pathum kelam mi bom pakhatel in adang thiri na zong an lak chi SAC ralhrang lai in sen khat pakhatel in ral kap pahnih zong ni chau se ma commendu zun khat chau se ma bom panga MA2 mai thal zun khat kwan bom paruk 5.56 kwan zuruk he tualchung tlai phun ha sin a CDM an tua SAC cha a abepi tak mi Latkhet tlang sakhan chu chapa ni kul ni khat leo a tualchung tlai changti phun ha ni an raklak Latkhet tlang chu SAC ralhrang ni hriam ngan pe tlai in an ka leng a chet phai cha ni pe tlai in bom athak ni hin Hniang na hlei nga tiang kahdohnak adai ri lo tia thai asi Sakairam 10 Kalay Thantlang le SAC ralhrang le tualchung tlai phukar kapni kahdohnak achuak tasi khwa mipi na chu ahimnak hmun a an zaam na tia thai asi Kalay khopi in SAC ralhrang thazang zinhi tluk chu ni hin Hniang ni hlei nga jing lai in Kalay peng tasi khwa lai a rallam an sial tasi khopang an phak bak a tualchung tlai phun ha he mai ton in an ikap kahdohnak ruang a mipi na chu Kalay khopi le ahimnak hmun kip a ralhrial in an zaam na SAC ralhrang rallam ni hin khuchung an phak hlan in hriam ngan an ka ruang a khwa mi tam deuh chu an zaam hi asi azam khawri lo mi tlompal long khuchung a an tang tia ralzam in a mi pakhat ni achim SAC ralhrang thazang zinhi leng ni rallam an sial leng a SAC ralhrang chet phai ta zong ni jing suimalam pakwa in pasha tiang bom athak ha kahdohnak chung a kapni athi le hliam tor kong chu thaikho asiri lo Kalay shambun SAC amyau ta zong in Kalay pengta si khwa lai a hriam ngan vairuk tiang aka aluan chia Hniang ni sha zong a Kalay khuchung mun tha sang minau pahnih chu tawngfila sang SAC ralhrang chakai a an ka na cha a pakhat anunnak aliam pakhat ni aban a hliam atwar cha a mun tha sang mipi cheu khat Kalaymyo khuchung a an zaam na tia thai asi Kachin Ramkulh Hakha peng mana khopang le chin lungvar chawnak hmun leimin ruang atlaw min ha chung in ruak kul ruak hnih chu hmuh an si chang tia mi bom tu phun ha sin in kan thai atlaw mi di lak chazin hi minung somli le pahnih an si chu chung a ruak kul ruak hnih chu an hmuh chang na Hpakant a ruat tlompal te in asur lungvar kolnak hmun in cherti bantuk achua cha a atu le tu lei amin hi asi tia thai asi CCN channel zau tu lengai tu nan di lak chung a kan ilom thaizan a kan itong than te na lai